наоборот гузаштана мо дар кор нашуд амон пластикати. Яъне паспорти чӣ талаб мекунам? Ман ихлак сурх талаб кадосям. Ани баё пластик. Нилуфар Абдуллоева ба дидани хешовандонаш ба Узбекистон рафтанӣ буд, вале рӯзи 11 март дар гузаргоҳи Сарбанд дар ноҳияи Спитамен онҳоро пас гардонданд. Даҳҳо нафари дигар низ зери борон интизори гузаштан ба кишвари ҳамсоя буданд, вале мазбонон гуфтанд ки сабр кунанд, зеро созишномаи сафари бевизаи 30 рӯза ба Узбекистон ҳукми иҷро нагирифтааст. زندگی میکنه همونا به اجازه حال حاضر بله وای با آدم که شهر بوستان ما شهر خوجان دیگر آدم که از گرانس دورتر زندگی میکنن حالی وای با اجازه نمیده. созишномаи сафари бераводид рӯзи 10 март байни Тоҷикистону Узбекистон имзо шуд. гурӯҳе аз мардум бо ин умед ки дарҳои сарҳад боз шудааст ба ин ҷо омаданд. мардуми ноҳияҳои назди марзӣ аз он тарафу ин тараф бемушкил мегузаранд. از سرحد به آسانی گذشتیم. مشکلی نبود. ما از همکاری بین کشورهایمان بسیار خرسند شدیم. خدا خواهد خویش و تباری ما دوام می‌یابد. امید داریم رفاه و همکاری هایمان قطع نمی‌شوند. همکارligimiz yo'qolmasin, davomiy bo'lsin. bular qarindoshimizga ko'chab berib yuboryapti. ما اصلا به بازار ناحیه شهرکی نو آمدیم. به خشان خود نهال بادام هدیه آوردیم. در باغشان میشینانند و ما را یاد میکنند. کار ثواب کردن دو دولت. کار ثواب همه مردم ها و وای شدن. رحمتی کلام. гузаргоҳи Сарбанд дар ноҳияи Спитамен яке аз даҳҳо гузаргоҳи марзӣ байни Тоҷикистону Узбекистон аст ки чанде пеш боз карданд. сокинони ноҳияҳои наздимарзии Тоҷикистону Узбекистон ҳақ доранд 5 рӯз бидуни виза ба кишвари якдигар равоо кунанд. мақомот мегӯянд созишномаи сафари бевизаи 30 рӯза баъди тасвиб дар парлумонҳо ҳукми иҷро мегирад. ҳанӯз санаи дақиқи тасвиб маълум нест.